Guys, Tripura Gramin Bank ni ATM pin senang bagai tong nang wanawi tong kang na kai. Ba ATM card ni active ni anu tong kang ka o video lagi ni successful nung na. Awan bagi nim tam kai nai plus sekang ni ATM pin generate ma kai na. ATM pin tong no ni ya jeta tekes je mama ni ajaga scratch khaijak nai ko somba blego nai di kari hingang kai nang tam ma kai nai apna tini o video topic pit ni mani kai noro nai tuni pun pai thang jara kai khari apna chlai sekang noro no ang tak tlangi kunuk nai jeta kurum browser eba google tlangai senga daga Tripura Gramin Bank ni search klangai kai noro nai tuni pun pai thang jara ga phadi o video no chengai Tripura Gramin Bank ni ATM pin generate khana bagai tin video inke tei net banking khaibo kunang khlaimano ngenong na tini ekdom kalai nang phunuk nai mono use khaiga gaini ni pin generate khaimano nogo tong tuino nang kono ATM machine thangai ni pin na nang generate khina nangya inka o number no nui ma khana jaga su khlaijak no nui ma khana o jaga o je number no nang tam khaine copy khaine do ba nang mono tan mata save khaijak nang mono save khai paidi nga direct go thangdi message thangdi thangya kanui tam khaine o jaga sung pin generate khainen bagai जोंङो जागा discipline नै tam खाने discipline नै जोंङो जागा वो discipline गावनि जागोल हंगा kai ATM number de 16 digit nang rui ma rnai do inke amani bagai ni mobile recharge ma tongnai abo kaisa khel khadi ni mobile recharge ma tongnai inke o jaga o जों kaisa page khaimani yagola tam khainai message send khainai cintak message thanai message thangka Nadi o jagao discipline nei o jagao ATM card number जों enter khlaiya kanai message send khaiga send khaiman yaglo borok sungno eko message ko rohkana di Punjab National Bank ningai mane Gramin Bank ni jeta founder hanga kai Punjab National Bank abola kaisa muitu narak di ekoro dear customer ko o je OTP 204425 o OTP no 72 hours ni bisingo माने ATM थांगै borok pin sanamdi mis rohka gisung tam khaine o je 204425 obono sung tam khaine copy khaiya kanai tam khaine di ang nangno phunugiri wana thangei o je number no copy khaina ta 16 is 6 digit no inke mokha card ni jeta last digit inke aban yaglo hanga kai norno phunuknai je kaisa website thangei जों Onko Tripura Gramin Bank ni sung thangnai thangka hingka kai o jaga desa click khaiman yaglo hingka kai o internet banking o click khadi click khaiba hingka login o thangdi login o thangbai ka hingka kai o jaga o nang login khaimano nini internet banking tongkhai hingke nini ATM sekang pin generate khayanango nang net banking salamna bagai aban bagai sanang phunuk tongo inke o jaga generate debit card pin norok nugon nukna inkai o jaga sekang thani card enable enable khaiman disable bo khaimano inke sini kam ge tamat tini generate debit card pin aro sesung click ma khainai nechung debit card ni eba ATM ni pin generate khainai inke o jaga tam khainang le o jaga o set ATM debit card pin o jaga nok sijak nukna o account number o jaga nang account number no sirinai inke ang o jaga o account number ani fill karenai amni agala continue khainai continue khaima logi noro OTP thaka message o go OTP phaiga chini 4144 amni agala continue khaidi o jaga continue khaibe kang tam khaine de o jaga customer name phaika card number di tei sung je deliver ngi thangka a message no o jaga o a je 6 digit o jaga enter khainai inka o jaga customer name phaika inkai tabu chini card number chung enter ma khainai inka card number ang enter khai painai inkai a je message o sung je OTP ma khabar rohmani obono chung sinai 204425 o jaga o 204425 जोंखौ नायनाय 204425 amni agolangka o jaga nok nugi mankana captcha code no rudi agolangka submit khadi
Ortam faikana dia jagawa. Or how your case has been rejected to invalid combination of authorized code and card number. Kindly generate new discipline for that. Mane ang je discipline ni bagai mane message send kaiga abo ungya hinchawa. Inge sung taktam kama khainai tisa mono sung send message send ma khainai. Message send khainai bagai sung goma khainai. Sung tesa card number manai gai discipline no sungo jaga tesa haina hai sung tesa thanai anya galo code send khainai. Location pathor hoka 421535 inge sunga mono sei painai 421535 card number sing seinai submit khainai oro sawa haine hai jeta ang OTP send khaimani abo reject ni thango inge nung oba haike pin generate khaimano do guys norok pin generate khaimano inge abono karibo sung tomung no net banking bai sung pin sanamnani thangka hingka kai naidi ango jagano no phunugano ani internet banking tam khainai jungo jaga thanai jeta Tripura Gramin Bank ni net banking o sung thanai thangka hingka kai o jagao sung forget thanai login password tei oro ngo tongo ingkai sung nuto thangai kana ani jeta Tripura Gramin Bank ni ID no mana hanai lesakang sung tama khainai device no bind device ma khainai o jagani ni ID no ready gang ID rinai anya galo continue khainai o jaga OTP phainai o OTP no o jaga rinai continue khainai successful inga sung tama khainai chini to password pokthaka inga password pokthaka tam khainai forget password rinai continue khainai esap chini one time password phaibanai video call ni mano haipon ni bagi srung thainai tamni bagi hinke baksa bujia tongo abani bagi yang marno bujugna thaitok tongo ora account number di or card number ang height ma khayo go jaga nini password rudi anga continue khaika login password ge boba hika sanamnai anga example dinai no gang sanam painai abon jagalo hingka continue khaidi ang no example rinai screen no norok boba hika salam paidi continue khaidi Deko password change successfully ngi thangka pesa continue I agree or jaga ID anya galo sign in khainai inge sign in ngi thaka inge rang busuk tong norok nugi man kana inke jung yang tibo debit card pin sanamano inke norok yang tibo boba hika sanamnai norok nugi man kana phiaba ani card inge yangi tongkha nung try khaimano nung try khainai di inga jaga norok nugi man kana haina hainang no phunugana debit card pin change khaina bagi hinka jaga debit card thangdi hinka jaga generate thangdi oro account number di hinka wanya galo continue khaidi o jaga card number nai o jaga date man expire nai hinka a jaga sungje hinka OTP deliver ngi thaka abo chungrinai hinka anga je OTP deliver jano rinai hinka anga card number no bosobi rinai ne wanya galo hinka o jaga continue khainai ikanadi yang dike ngi thangka ko apps tikai inga tabo bo jaga wonno account number te card number nugi man khana inga ang haitke toni rika security ni bagai inga o jaga ni debit card pin tam salna musungaro enter new pin enter new confirm new pin enter new pin inga ang o jaga renai pin inga ang repay ka pin awan yaglo inga submit khadi 4 digit si dobo nini o card ni pin mane ngo khaina bagai inga submit khaiga Then your debit card pin has been set. Please do not share it with
anyone hinchao go bahai kana debit card ni pin generate khlaio net banking bahai ke khulok abo tang already ni slamjak tongo video bar bar topic mi tongkha bujiya bagi norok go bahai kana katal jodi atm card mane thanga hangkai pin generate khai paidi nogo tongtoi gasukno bujiya hangkai norok whatsapp ang mikrung mana instagram eba facebook ang ani joto social media ni link didi wana asukno jotno no hambai